Akulahla mbeleko ngakufelwa abanye bacabanga ukuthi umnyanga kwamampela sekwaphela. Baningi bazibiza ngokhokhovula kodwa kuneminyango abahluleka ukuyivula. Baqola abantu bathi bazophilisa isizwe kanti bafuna ukufa kwaso kube ngesandla sabo. Basebenzisa igama lomnyanga ukufeza izinhloso zabo. Nginibingelele ababukeli emakhaya, igama lami uSimnikiwe Imbongi and welcome to Mcebo Mfana kaGogo YouTube channel. Uyazi ukuthi le i-platform yamaqiniso, i-platform yama-testimonies. Angidedele omkhulu abingelele abantu bakhe. Awu Thokozani bakwethu mfowethu ngiyajabula ngiyohlezi ngisho ngiyajabula mfowethu ngendlela osingenisa ngayo lolucu lolu mfowethu ucu olubalekile kwisintu and ucu olubalekile ebunyangeni yabona mfowethu ngendlela oyibeke ngakhona ngoba imisebenzi yobaba mkhulu isidukile idukile imisebenzi yobaba mkhulu mfowethu ngalendlela leyo ukuthi mfowethu ngisho noma uza ngeqiniso kube ngathi uyingwijigwebo so njoba senza kanje mfowethu ngiyacabanga ukuthi umsebenzi wobaba mkhulu siyawuguqula manje siubuyisela emasisweni and futhi siwenza futhi ukuthi kube yinto eneqiniso emehlweni wabantu ukuze nethemba lizobuya. Abantu balimele. Hayi bashayekile mfowethu angifuni qamamanga and futhi kakhulukazi kulezi zinto lezo ukuthi ke kuthiwa khona izigubhu kuyathwaliswana kunjani mfowethu umnyanga nje mfowethu sobungaleyo nto nje kahle. Namaqundana aletha imali mfowethu namasuitcase owavulayo mfowethu uzovuka zokugcela imali la. Hayi mina ngisazi mina mfowethu angisazi kodwa ngoba ke thina ke sihamba ngoline ukuthi ke ngaso sonke isikhathi abantu asibatshengiseni ukuthi ke ama testimony ethu alele ngakuphi so mfowethu angazi mfowethu uthini wena kodwa mkhulu abantu ngathi akababengelile akabatsheli namhlanje ukuthi ubani mfowethu mina ngumcebo umfana kaGogo umapholobo umashiya amahle fuze fulela ungcobo omkhulu mfowethu thina indoda ayiqedi inkosi ayiqeda mfowethu ya omkhulu mhlambe sivele sihlale phezukwabo nje ngaphambi kokuthi sihlale phezukwabo omkhulu yabona lama testimony la ngiyacabanga ukuthi thina nababukeli manje sesiwumndeni sebewabonile ama testimony bayazibuza ukuthi mhlambe lamandla angaka avela kuphi nesewachaza futhi ukuthi asuka kusalukazi kodwa mina umbuzo enginawo ukuthi isalukazi sona lamandla sasiwathatha kuphi ingabe khona mhlambe inyanga yayikhona emndenini mfowethu ngiyajabula ukuthi umbuzo ojulile ngaleyo ndlela mfowethu yazi uGogo ngisakhula wayinokungitshela ngomalume wakhe owayeyigedla umalume wakhe owayekwazi ukuthi meyodlala induku ayigcoba umuthi uma efika kuthiwa weginqa nje amadoda awu10 abaslice kodwa nakhona ngisho phela ukuthi avele nje awaginqa kodwa uthola ukuthi mhlawumbe kuyangenwa kuyoshawa induku ingene le yansizwe ifika ishaye ibeke phansi ingene ifika ishaye ibeke phansi yabona nje bekubonakala yabo kwaziyo ukuthi hayi cha le yanyanga le ayinkinga yabo kwazi kwayeke ukuthi udlala na kuthiwa wenolaka mfowethu wenolaka kodwa ke mfowethu ke ngiyajabula mfowethu ukuthi ke lento le ilikiwelela kuyingane ephiza ingene kwizalukazi iphinde yehle nami khona mhlawumbe ngiyomdlulisela mhla ngingasekho emhlabeni kodwa nje sengithandazela ukuthi ngibe idlozi abayolamukela Nkosi yami ngoba phela mfowethu nguwenzile umsebenzi ngayibeka induku ebandla mfowethu ngalenza iqiniso ngobunyanga ngalenza futhi iqiniso ngokuthi ke abantu bakwazi ukuthola ukusizakala bajabule ngami umsebenzi futhi omuhle kakhulu mkhulu lo akukho kunye mfowethu ngeke ngize ngiqamba amanga mfowethu mkhulu uyabona ukuthi isikhathi esiphila kuso because ngibonile ukuthi abantu abaningi banokucela ikhafulo uthola ukuthi mhlawumbe umuntu wesimame ufuna wesilisa ufuna owesimame manje kulesikhathi esiphila kuso sekwanormalizeka nokuthi uthola ukuthi abantu bobulili obodwa bayathandana ikhafulo lezi ziyakwazi ukubasebenzela abantu abanjalo mfethu ziyasebenza entweni ezikanjalo and futhi nakhona izibambelelo zalabantu zihlukile khona isilwane kuthiwa inkonkoni ngiyacabanga ukuthi uyayazi nawe inkonkoni mfethu ime njengenkomo nakhona uma uzobakhela labantu abayubulili obufanayo ufuna ukuthola izilwane ezinokuthandana ngobulili obufanayo ngoba namabhubesi ayakwenza lokho
uma usubukisisa kahle yabo ingakho mfowethu even nobukhosi nanamhlanje ububukisisa kahle khona ukungcola okuthize okwakwenziwa ngezikhathi zakudala namanje ngoba izilwane eziyinkosi mfowethu zazikwazi ukuthi ke zilalane zodwa nabantu baqala mfowethu even namangisi wawubona ukuthi kwakhona amanye amakhosi mfowethu ayinabo ungathi ayaxega shuthi lento mfowethu inomkhokho othize mfowethu ayiqali manje inomkhokho othize futhi nakhona lento yemali inomkhokha ngoba okubukisise kahle mfowethu labantu laba abangathi banokuthandana bodwa ave beba nemali mfowethu futhi ave beba nemali ngalendlela ukuthi baze bahehe nalabo nalabo mfowethu abangalentuzananga wona mfowethu baze baguquke nabo babe lento mfowethu kodwa ke mina ke yazi mesithinta leyo subject mfowethu ave ngi-open minded because bengifunda mfowethu and angeke uzungibone ngimgxeka umuntu onjalo mfowethu yabo kunokuthi ngimgxeke mfowethu ngibone ngathi mfowethu uNkulunkulu umbusisile ukuthi abone elinye isayidi yabo inkinga iba sekutheni ke mase kusukelwa mina iba lapho ke inkinga ke mfowethu but kodwa nje kuko konke nje mfowethu ngiyakwazi ukuhlala nabo sixoxe futhi nakhona for hours mfowethu injalo nje kezwakala ke mkhulu asivele ke sivele sihlale phezukwabo mkhulu sizaba namhlanje ukuthi bathini bona shama testimony ama-testimony vele wena mfowethu ngathi uyawathanda lama testimony ngiyawathanda mkhulu ngilungile mfowethu asigibele phezukwabo mfowethu imaka uthi ngiboka ukuthi kuqala ikhona yini lento idatha ngithengele lolucingo lolu okuyilona mfowethu esisebenza ngalo ngoba phela nginokubancisha phela ilentuzana abasebenzi bami ngibancishe i-airtime yabo ngoba phela bagcina sebefonela abantu babo yabo lo so ngivele ngithi mina yazini nina niyadelela kabi othi ngivele nje nginifakele le lentuzana le data le ye WhatsApp yabo phela mfowethu usenze kanje nayo mfowethu ngizoqala nje ngiyithengele idatha sesenzela nje ukuthi sikwazi ukukhuluma nabo abantu yabo asibezwe yes mfowethu ningajahi ukuzwa indaba zabantu lapho ngiyanibona ukuthi nijabulile niyafa senibambe nje ngejongozi bakwethu hayi ke sokuyalunga ngibafakele airtime eningi u60 bazofona labantu yazi bazofona kusasa yazi bazofona la bafuna bangayazi le ndaba le ukuthi ifuni sine airtime alright ke mfowethu ke asenzeni kanje na ke siyangena manje lana kwi WhatsApp yabo singena nje kwi WhatsApp yabona ke manje yabona iWhatsApp isihlupha kanje isi-freeze isuke bekubusy plus namhlanje sine special so buka lana ke mfethu ngizothi testimony and then emva lapho ke sibhekisa ngakubona ngithi khona bezobona bese siyenza kanje na angazi noma mhlawumbe iyabonakala yini ngalapho uzongitshela ke mfowethu mase kumele ngicipheze awuzweke sesiyamfonela ke manje simuzwe ke lo ukuthi usiphatheleni alright yashiringa namhlanje ugeze mina ke namhlanje mfowethu ugeze mina uhamba uyolanda amahla mkhulu ugeze mina impela thokoza gogo alright salukazi ngithi mina salukazi ngikufonela lana wena gogo kunelentuzana la kune YouTube channel esiyakhayo entsha so njoba siyakha le YouTube channel lena mfowethu gogo ukuthi sifuna ukufonela abantu ababe nama testimony phambilini so njoba sibafonela wena gogo ube umuntu oke wasinikeza ama testimony manje wena salukazi besingajabula ukuthi usitshele ukuthi wasizwa yiliphi ikhambi and futhi nakhona kuhamba kanjani manje
Oh yebo. Manje noma ku-YouTube. Ya, ungakhuluma nje manje gogo. Ngingasizwa ngokuPink Water, uPinky Pinky. Gogo wakusiza ngani uPinky Pinky? Awanginikeza imali nje lokuthandeka. Since last year I never ran out of cash. Imali umngani wami. Hey, siyakubongela gogo, siyakubongela. So wena wathenga uPinky Pinky ungekho kwi-special, wawuthenga wodwa. Okuspecial isibambelelo ngangaze ngisisebenzise ngingakabi sure. Oh, yamsaba yena ukumshaya umuntu wakho. Saba ukuthi uzobamba. Angakamthemba ngikho sure nami nje insecure. Alright, gogo. Hayi no, ayikho inkinga wena salukazi. Manje awuhluphi lo Pink Goat ukudonsela amadoda. Phuma kwami nje gethini. Ngiyabona into yonakala. Hayi siyakubongela salukazi, siyakubongela. Ngiyajabula ukuza i-testimony kaPink Water emnandi kanje. Wena salukazi lana ke umele phela uphinde uthenge futhi nakhona lezi inkambi lezi zokuthi ugeze ukuze izinto zezintando nezenhlanhla ziyohlala kangcono kuwena yezwa. Nginazi ngiyenza into umuntu engithandayo uPink Water. Nohlala imali ngenayo langisebenzela ngagcina ngasibuyisanga i-testimony ngakithi ngizoyibhala phinde ngilokhu ngibuyela ngemuva. Shinje wena gogo ucebile phela. Rich. Hayi gogo mina ngiyajabula ukuza izindaba ezimnandi kanje salukazi. Hayi othi singakubambezeli kakhulu gogo, ngicela nje ukuthi ube nosuku obumnandi. Yebo ngiyabona nilale kahle. Thokoza gogo. Awu. Uzwileke mfowethu. Ngiyezwa mkhulu. Kanti kukhona nohlanga lemali. Khona nohlanga lwemali la. Nohlanga lobusoka. Lo imali mkhulu mhlawumbe lisebenza kanjani sithi fahla sasabheka lemali mfethu leli mfethu ezinye insizwa wena mfethu engihlanganisa lapha kanye namanye amafutha bese kuba nezinye inkambi zenhlanhla yabona futhi kakhulukazi into engikholelwa kuyona uRoseline yabona uRoseline mengizofana namafutha enkakha bese emva lokho ngwafaka namafutha engwe ngoba phela afuna ukuthi usufake lamafutha lawo enkakha la kwazi ukudonsela inhlanhla bese emva lokho akuthole usebukhosini bese emva lapho uzothola ke futhi awukuvikela ukuthi ke into yakho ingaphumi noma kanjani ingashafu nabathakathi so ufuna uthake nangamafutha endlondlo nangamafutha ebhubesi yabona mase ngikuchazele la bayabhala lapha phansi kodwa ke asikanayi kakhulu mfethu asenze kanje na bese lana ke mfethu sizothi testimony testimony yeah asenzeni kanje na kuzovela siyaciphisa phinde futhi ngiyaciphisa phakathi inside hayi sizwe testimony yalomuntu sizwe ukuthi uthini ngetestimony yabingena hayi namhlanje nenhlanhla mkhulu hey bamba phela ngathi ubhizi sema ukuthi lapha ekhaya uya-like uya-subscribe uya-commenta uya-share futhi yeah hayi cha unqabile mfowethu unqabile and uyabona uthola umsebenzi nazi nesithombe sakhe etshengisa ukuthi uqala i-training yabona le nto leyo abatshengise training in 8 weeks. So I'm not in and I can take days off. Okay. Shuthi nje vele la kana inkinga nabenu. Awuthi senze kanje na. Siphinde futhi sithi testimony. Shafu phamwe. Angifuni kuya kwezinye indawo. Ngifuna ukuthi nibuka ngiyabona awamamehla asemuva nina niphambili. Bese ngiyaciphisa phakathi inside all right okay aw yaringa akalicosha labantu laba yini namhlanje kwenze njani baphekela abantu babo yini yashiya amafoni ema-charging shoot hayi cha mina ngiyazi lento mfethu
noma mhlambe bayasaba ukuthi mhlambe phela umuntu unokuhlala nowakwakhe athi mehla ungifonelwe inyanga suka nje izothini ngoba phela owakwami uzovela athi ifake loudspeaker ngifuna ukumuza uthini. Hayi mfethu-ke asifakele omunye wokugcina mengihluleka manje mfethu uwena-ke ozobe usungena kodwa njengoba ngangishilo mfethu ukuthi imnandi mesenza kanje ngoba kuyatshengisa mfethu ukuthi asiplananga yabo nangukuthi I got a missed call from you. Alright, so simfonele lo ade simfonelile ekuqaleni njalo bakwethu. So ngifuna ukuzwa noma mhlambe ngenze ukuthi akanayo idatha kodwa sokoza gogo. Yebo mkhulu kanjani? Awu ngiyaphila salukazi right. Ngi-right ngiyadineka cause ngisebenza Monday to Saturday cause bengiku-training for 2 months. Awu gogo siyakubongela salukazi siyakubongela. Ngibonile isithombe sakho ungithumelelile lapha awusemuhle. Hey salukazi. Ngizogeza maybe ngizoza this coming weekend angini. Alright gogo so lana shoot YouTube gogo akithi kwabona lama YouTube link engijwayele ukuthi ngiwasende so wena uke wasendela i-testimony phambilini so manje bengifuna ukuthi utshela abantu ukuthi wasizakala kanjani and liphi ikhambi elakusiza wena gogo. Yo guys mangakhuluma nje kuningi only once kumkhulu. Okay. Mangicala ukuya kukhulu benganamali. Bengisaba nokumtshela ukuthi yazi mkhulu kuyabheda nginabantwana angisebenzi. So ngafika kukhulu ku WhatsApp. I remember I got lost then usisi wangidirect ngafika sekulate. Umkhulu was very patient. Ngamtshela ukuthi yazi mkhulu anginamakhandlela mkhulu even volunteered ukusebenzisa amakhandlela wakhe athi ungawari wena uzobona umkhulu akusumuntu okhulumayo. But masifika emanzini I remember wangigeza wangikhulekela sakhulekela nalomntana lo wami bekumntana osiphayo mara seka right namanje umntana obhemayo ahlupha angafuni esikolweni ungena ngebhazari apparently. Awu gogo siyakubongela salukazi siyakubongela nangu mfowethu la engathi ufuna ukukubuza lo engenza naye le show ngibone engathi ufuna ukukhuluma. Okay, ngiyana. Sawubona mama kunjani? Ngiyaphila njani baba? Kuphila thina mama sibonge nje nokuthi umntana wakho wagcina sebuyele endleleni. Ukuthi bengifuna nje mama usithi nje clubs i-background story yomntana kancane nje ukuthi bekahlupha ngandlela ngayiphi indlela. Mangifika ngikhuluma umntana bekangihlupha kakhulu bese kasubeka bhema only to find it bese kabhema nidakamiso but he was not aware. Because abangani but influence abanganani so umkhulu wathi no mntana yenza 1 2 3 of which is isikhundla sakhe ngeke ngikhona ukuexpose whatever zangasebenzise magic umkhulu sathatha iskipa so saka boy wathi okay into engayenza sizocela amandla kubogogo mina ngeke ngikhuluma akakhuluma umkhulu is not a person ozobreak ukuthi hayi imanga ku kanje na kanje okay ngafana iskipa saka boy besigcikile vele so wasithatha umkhulu azange asebenzise imitho anything umkhulu uphiwe I don't wanna lie you might think he's very young or handsome hayi umuntu abafana. Some people might say, "Ooh, very charming." Yo, nambe ngithi lo bhuti lo akasemuhle kanti shem ilaba aba straightforward. Uyinsebenzo umkhulu wenza into ezi-straight Business. Bafike emanzini umkhulu didn't judge ukuthi umncane omkhulu mara ngathanda ngale ndlela le bekangihlonipha bekabona ukuthi umuntu omdala wavolunteer ukuthi okay ngabona amawele azange usikhonekela nomuntu endlini basala nabantwana bami. So we jump into the car umkhulu wangitshela ukuthi okay masifika laphaya uzenza 1 2 3 the instruction ukuthi ngisikhulekele mina ngisho konke engibengifuna ukuthi kuyenzeke kuboy boy bekahlupha like yo yazi umntana makawa nabo 15 yahlupha and naku family within ilanga leli ngibuye ngalo umkhulu benganamali bangibuyisa nasendlini imagine ngemoto yakho umkhulu. Ngemoto yakhe yasemsebenzi abasebenza umkhulu wambili wayenza ezinye izinto mara ngathi ubonile ngomoya ukuthi imali usisi man right but kunala kushoda khona bangibeke endlini egedini bathi ungarequest ungawari sisi uzo request ngabonga insebenzo zakamkhulu you won't believe mangifike endlini bengana next endlini usisi mangitransfer 1000. Hawu siyakubongela gogo siyakubongela yabona nje kumnandi ukuzindaba ezikanjalo wena.
watransfera 1,000 rand for boy transport, wangibhadalela ama-Wi-Fi, wabhadala ifoni yami i-contract. Ayibo. Yazi guys, kuncane. Hayi akuthi ngahlala uNkulunkulu wangipha i-pink iswatch esipinki, inyembezi zenhliziyo, angisakhumbuli nelezi ezinye iwasho vele ne-lotion. Wasithengise kanje uthatha amakhandlela okuthandaza, and I followed the instruction that he gave me. Ngokukhala kwami nobaba bokungekho mnandi ukuthi because I have twins. I've been with my partner for 14 years because benginenkinga ukuthi why mara ayenza somuntu athi you won't believe after 2 days my partner called wathi ayisifungile ngenza ngafika wathengela abantwana into ze-winter ngakhuluma kumkhulu ngakamnikezi any testimony guy waba right yabo. So ngokusebenza ku-government khona ePretoria we have another house. So mase sibuyile after a week nga-apply umsebenzi eNkathakusa while I was doing a prayer nga-apply eSandton. I'm working for a corporate company and of which it's a law school. Hawu. It's one of the law school as well. Siyakubongela gogo. Shuthi wena gogo wathola umsebenzi after nje usuqeda ukwenza zonke lezi insebenzo. Mkhulu mara bangakutshela ngisho bengafuna ukutshela bengiphela ngithi bengisamele uphasa nama-training ukuthi ngikhona ukutshela. On first week of training bangibiza ukuthi wozosebenza. On that training it was for 2 months because obviously abaphampani banama-requirement bokunzima baba ngifuna ukucambela but umkhulu usebenzile because uNkulunkulu bekangigidela nedlozi lakamkhulu ney'ngelezi zakithi. Idlozi lakamkhulu ngiyalikhanyisa lihamba phambili. So wena gogo njengoba ungitshela ukuthi wenza ilentuzana i-training for 8 weeks uyona lo msebenzi okhuluma ngawo. Yebo mkhulu, it's a permanent post but apparently with benefits. I have a company car, petrol. I was offered also to study as well. It's either I'm going to do a master degree. Oh. Ayi gogo indaba ezimnandi lezo salukazi, indaba ezimnandi lezo. Ayi gogo. If I'm with the company for 5 years, ukuthi umntana uzongena isikolo ngebhazari, that's the benefit. So there's a lot of benefit medically. Some of the things I couldn't say because bengakezi ngoba ngistress ukuthi kwamele ngifunde. Ubhala manje mkhulu ama-results wathola same time. You won't believe the performance was 80% to all 10 assessments that I wrote last month. It was tough. Mara let me tell you, bengazi ukuthi ngithini ngakhulela ngathi mina phela I'm not an A student. You won't believe all ama-assessment engiwaphasile bengithola bo 96%, 92%. Ngangabonisa you won't believe. I can even send you the proof. Yeah, hayi kuleka gogo ubuye salukazi yezwa. Ngathi ngakhala mangifonela nje ngivela nje yona ngilodlala. Hayi kuleka salukazi kuleka. Siyakubongela salukazi ube nosuku oluhle yezwa. Ngizokusendela ama-testimony letter le bayibhala ukuthi bazongibhadala double plus yona le mali leyo. Hayi gogo, hayi siyakubongela salukazi thokoza. Ngiyabonga Khehla. Mfethu uyayizwela mfethu lezi ndaba mfethu. Angazela awona nje yazi namhlanje ngizolala ngijabulile ngizolala nginethezekile. Ngicabanga ukuthi sisheshe sivale namhlanje mfethu ngoba sine specially esisiranayo for abantu. So kukhona wena mfethu ofuna ukuthi mhlawumbe ukusho lapha ngoba yabo njengoba ngimbona ngimsheshisa naye sengibuka isikhathi. Ngiyambona naye ujabulile ufakaza nje. Usefuna nje uyibeba ngakho. Mkhulu akukho mina ukuthini engakusho ne. Ngizocela wena usho something engazi nokuthi mhlawumbe ngiyaqhatha na. Uyabona lo msebenzi sokwenzile mkhulu muhle kakhulu futhi. Inkondlo yami kade ngiyahaya amasivula. Kade ikhuluma ngabantu abazibiza ngokhogovula kodwa kuneminyanga abahlule ukuyivula. Okusho ukuthi labantu laba bacekela igama lenu phansi njengeinyanga. Ngempela mkhulu. Mawukuthi awunawo namhlanje umyalezo for bona labo galakajane laba bese seyivala. Mfowethu angaphazamisi imisebenzi yamanye amadoda yabo. Ngoba mfowethu uNkulunkulu kuphela owaziyo ukuthi uma uthatha imali yomuntu exakekile ukuthi iyapi amakhulu kuwena in a long run angisho njalo amakhulu ngoba mfethu kunento ekuthiwa ikhama yabo so nami ngiyakubalekela ukuthi ngilimaza abantu mfowethu ngoba ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga kuyobhekana nami mkhulu awiqedile makhulu mfowethu ngiyanicela ke ngiyangiphinda futhi ngiyanikhumbula ungabi nomona nalento like share subscribe ukhule nathi yabo manje sesiwumndeni and sisazokhula ungasali ke sithokoze
Oh, before uvale mfowethu. Seyisayikhohlwa. Seyikhohlwa. La sisebenzela khona sisebenzela eSoweto eBaramoli opposite ama-towers ase-Orlando. Kulaba abahlala ngaphandle kwase-Joburg, abahlala eDurban noma eCape Town. Into esiyenzayo for nina siyanikhoriyela, uthenga nje i-products bese uma lokufana nemali yokukhoriya bese siyanikhoriyela. Mungase uye kwi-Facebook yami, TikTok, uyabona nje ukuthi kahle kahle siyabakhoriyela abantu, siyabalethela izinto zawo and bazithola on time. So ngicela nje ukuthi ke ngehlela ngenzansi inkosi ikhuphuke njalo. Ngithi ke thokoza.